kinuan o langit ras doni kampe o pertiwi pergikan sarana jadi pemegi aloken tendingku katani di bata ia kap setia adil perbahana benar makap ia padana petetap sing ikutkan ia damai rasa lalat. Jua-jua man banta krina, jumpakah kita ibas acara Rema GBKP, mari ras kita tutu. Ipuji kami gelarndu si badia Tuhan, kam si masu-masu kami, kam si mereken man kami kegeluhan, ras kam si negu-negu kami arah katandu. Ibas paksenda, ate kami megiken katandu, kam masu-masu kami alu mereka pentaren, maka banci iangka kami katandu, ras idalankan kami, i tengah kegeluhan kami si tep-tep wari. Ibas gelar Yesus kami artoto. Amin. Kata di bata man banta krina, ibuat ibas kuan-kuanan sada ayat waloh, nina bagenda. O anakku, perdiatekanlah kai si ikatakan nande bapandu man bandu. Salah sada ciri kalak ciri kini teken, eme Muhammad man nande bapana, man orang tua. Kita Muhammad man nande bapanta, labor kita-kitakan, bayakan bapanta asa kita. Entah belukan orang tua tak asangkan kita. Apakah kita anak-anak si genduari banci jadi, hebatan, tah peganjangan sekolah ta, pemetek tak asangkan orang tua ta. Kita Muhammad man nande bapanta, labor kita-kitakan bagi ukur ta kelia. Hebatan ia asangkan kita lang. Tah ulin ia asangkan kalak sedeban labo. Kita Muhammad man bana arkite-kiteken endam pedah di bata man bata. Seorang artis terkenal Amerika si tergelar Steve Harvey pernah ngatakan man terem jelma, melala kalak erbahan si mohuli man bangku, melala kalak rate keleng man bangku, tapi lapiga kalak rate keleng bagi bapa resnandeku. Si berusaha ia, gelah hebatan aku asangkan ia. Ya. Mungkin kam adik keleng ate kalak man bandu, keleng tapi lah ngabut tentu yang git mereken silit ibas kam, ibas ia gelah kam hebatan asangkan ia. Tapi orang tuanta nina, bapangku nina, mereken nakrina silit ibas ia, alu sada tujun, gelah dibanci maka hebatan anakku ya saku. Salah sada palas pe, engkai maka kita harus Muhammad man orang tua. Sebab i persembahkan na dirina. Gelah anak-anak ne dauh ulin asangkan ia. Maka bicara kurang-kurang pe bapanta, lah buka persoalan. Maka lah kita bancing kelengisa. Tapi arkiteken pengorbanan na ras kekelengan naman banta. Kerina nasihat si breken nandeta bapanta, labor kita-kiteken ia skala ahli. Labo ban beluh ia bas kaipe, tapi arkiteken arsura-sura ia gelah kita menjua-jua. Jadi bas kekurangan nepe ipala-palaina arbahan si mohuli. Kata di bata man banta kata kena, perdiatekanlah si katakan nande bapandu. Perdiatekan ije labo terjeng ibegikan, tapi iukuri, irenungkan, janar pala-pala kita dalan kenca. Sebab di bata penggo pernah ardahini bas geluhna, di bata si seri pe banci ardahini bas kita, amin nagia masa ras zaman nanggo berbeda. Amin Tuhan si masu-masu kita kerina. Toto kita.
Bujur Tuhan katandu goi bagikan kami, kam si masu-masu, maka kami pe banci jadi kala si Muhammad manande Bapa kami, ras sebagai orang tua pe, gelah kami pencidahkan kekelengan si luar biasa nandangi anak-anak kami. Endam toto sembah kami Tuhan, yendeskan kami ibas landu Yesus Kristus, Tuhan ras juru selamat kami singgeloh. Bagem man banta kerina perpulungan, sehat-sehat ras menjuah-juah kita kerina di bata si masu-masu kita. Bujur.